Высмолда. Кой отыр, Барсбек, подожди. Перемешай. Аралаштыр. Автомобиль. Үчөөнүн бирөөсүн ойнотобуз азыр. Эскертели туугандар. Эгерде чыкканда 2 билетиңер бар калса, билет машинадан туруп аласыңар. Мен кайсы номерди айтсам, ошол номер менен чыккыла. Жайлеке угуп туруңуз. Биринчи серебристый автомобиль экен мына. Серебристый автомобиль туугандар, бул жөнөкөй Жигули эмес. Бул ичинде БХ пятерканын мотору бар Жигулидер. Жигули плюс БМВ. Алып чыктыңыз ичинен, Эй көрбөй калды да, мен байкабай калдым. Баарыбыз калыспызбы, кагаз чыкты. Окуй берелиби? Ооба, кайерге? Окуйсузбу? Кеттик. Автомобиль российского производства Жигули семерка, легендарная семерка. Номер телефона 0551. 0551 кол чапыңыздар чана. 0551 00 94 билет номер 593 Турдубаев Кыялбек. Турдубаев Кыялбек дейт. Ассаламу алейкум, Кыялбек мырза. Билет номер 593 40 стол кармап турыңыз. Кыялбек мырза, сразу бербейсиз, бери келип бериңиз. Кыялбек мырза, сиз ушул биздин 2 жаштын кими болосуз? Досу болосуз. Караңыздарчы туугандар, досуна чисто повезло, бир кол чап койсоңуздар, ушундай тейлигенен пешенесине теги моттап келген красавчик экен. Биз сразу берген ой жок. Жигулинин обладательдерине бир өзгөчө каалоо тийгиз бар. Эки кол эки жакка кетсин. Руки в сторону. Колдор кыймылдабайт, бир гана бут кыймылдайт. Машиненин кожоюнунан сиздер үчүн лезгинка. Асса! Жигули сиздики, куттуктайм. Туугандар, биринчи менен пауза. Все, убираем, закрываем, запечатаем. Барсбектин белегин алып келип бериңиз мага. Барсбек, братан, кетпей тур. Келечектин кожоюнуна кол чаап койсоңуздар туугандар. Кыргызский күчүппө. Кей-поп. Караңыздарчы, чачылы бир тайлык. Бияктабы. Барсбек, это тебе чайник. Мамаңа бересиң, сага оюнчук алмаштырып керек, макулбу? Кол чаап койсоңуздар. Туугандар, Жайлеке менен кеңештик. Азыр 2 машинанын бирөөсүн ойнотобуз, анан пауза алып туруп, дагы бирөөсүн ойнотобуз. Туугандар, биякта айтылган карындашым турат. Бир кол чаап койсоңуздар, ишенесиз да. Мен тааныбайм. Кызым эмес, тууганым эмес. Сиздердин араңыздарда эжеке биякта, ата-энеси биякта отурат окшойт. Эми өз баланы туруп аралаштыралы. Туугандар, качтыр. Баарыңыздар көрүңүздөр. Мына айландырып атканда жөн эле биринин артынан бири боло бербесин. Биз азыр колду сыпып туруп жакшы аралаштырыңыз. Мен утайын дегендер бир кол чапыңыздар, жараткан дуаңар алкалайсың. Жигули семерка. Легендарный автомобиль. Жөнөкөй машина эмес. Бензин жок, жүргө турган машина. Ак машина. Наркы четиндеги семерка экен туугандар, ошол машина ойнотулат. Аралаштыр карындашым. Давай, тебе крути. Айландыр. Кара, артка айландыралы. Мынакей. Высмылда. Комиссия даярбызбы? Баарыңыздар атабызбы? Шарекет атабызбы? Нурежекем. 3 машинанын экинчисинин тагдырын чечели Высмылда.
Оқығанды білесің бе? Оқығанды біледі екен. Келбейтесі қателікті танылған жоқ демек тұрғындар азыр шек-шек тұрам деп қойды. Әндімесе, ұғатамыз. Автомобиль. Мұнарбек Айдайдың тойынан «Жигули семерка». Стол номер 50. 50 стол қайда? Қана бір изучен қойғачы, стол номер 50. Билет номер 052. Бакиров Столбек. Автомобиль. Билет номер 52. Бакиров Столбек. Бакиров Столбек 1. Var mı Bakirov koşalım? Hadi tek şey. Ana, Kırgız'ın şırığı kuralbastığı usul. Hiç kim bol çapayla kaç? Hazır. Ana, yakta var mı meymanlar? Barınızda görür olsunlar. Stolbek'e külüşleriniz oldu. Aşkı buluk olsun, gülük olsun, vurgaçı olsun. Har bir koyuluşunda maşını otumuz Stolbek'e. Buna çekteki objardan sizdeki. Hazır menden gazavat ettiğim koydum. Haydi etseniz bulalım. Pauza alın transportlar. Bir maşını aldı. Anın tadırım çeşeyiz. Hazır. Жақшылау айландыралы, артқа айландыралы жайра, қайра ауылдық айландыралы, қапталық айландыры елетсіз қайданмайды екен. Қара, туғандар, не бар чарчап қалғандай, чоқтой ұшындай алып, қана, бір қол чапаңыздаршы. Ай баракелді, Мысмолда, 3 Жигулінің 3-шісі, 2 жаштың жақшылығынан бір жишан болсын. Ал шықпас дейді. Bismillah. Stol номер 11. Var mı 11. stol? Kolçalar. Tak, 11. stoldan bilet номер 105 60 deydi. 105. номер 11. stol 60. 60 ekran durur. Kolçalar ve tosolumuzda evet tuğanlar. Buna nasip деген ошол экен. Жалил Энгелдин атыя өнөрүндө небересин Жалил койгон 60 экен. Аты чыккан талайга алайдан келди. Кол чалар менен тосолаңыздар. Браво. 105 11. 105 11. Кана. Ассалаумағалейкум берешінен құттықтайм. Ушундай чоң күндө Алпыш акамды лизингка билет дегенде качан берет элек, 1-3 лизингка. Миллионерден, алайчы миллионерден кой. Сизге приз келиңиз. Катура, күркүрөгөн шаңду, кол чабалар жаңырсын. Аллахтын насип этсин Алпыш аке. Жалчын билдирем, жадекемдеги сөзгө күч коюлуп, күчтүнөн камаптыр. Қаласаңыздар, машинаны жаңа алып түстеңіздер болады, бияқта түстеңіздер болады. Сүретшілер, внимательно.